Jua-jua kekelengan Tuhan, meriah kurta, i pejubakan Tuhan ka kita, ibas acara pepalam pusu. Suli dibas kanal YouTube YKB Cakap Karo. Guna ngaloken kata dibata baswarienda, mari resada kita ibas toto. Toto kita. Tuhan dibata Bapa kami si mulia, Bapa si mada kuasa, si puji sembah kami, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Ibas Pak Senda Tuhan, go sikap kami Bapa, nikapkan pusu ras ukur kami, guna rembak ras kam, resada ras kam, dingin ngalaukan katandu si badia. Maka ngerana kaman kami Tuhan. Petangkas katandu isi pusuh duman kami Bapa. Re kami man bandu, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata dibata, sili dibas surat wasiat baswarienda, alu judul rembakan pusuh. Terpalaskan Kejadian 40 sada ayat 53 se Kejadian 42 ayat 10 itu. Janah si jadi penekanan megapkan Kejadian 42 ayat itu kata Tuhan nina bagenda. Kenca enggo iida Yusuf seninana, ditandaina kalang enda, tapi i pekulah-kulahna lah ditandaina. Ndeher sindau, ras empedau sindeher. Sekali nari, empedeher sindau, ras empedau sindeher. Enda me sada ungkapan, entah pekuan-kuan si megati kal si begi, kencalit, gadget, entah pe alat si reh canggihna. Alu HP, baci kita ngerana pedempak ayo, ras kalak silit i luar negeri. Maka tuhu sindau enggo jadi ndeher. Tapi kune kita cunuk entah pe asik ke main HP, bahancir bahanca lanai si begi cakap entah pe ranan kala si rembak ras kita. Rembak secara kula ras kala jelma, lengan tentu kita rembak secara khusus. Senina turang kekelengan Tuhan. Yusuf sekel deherna ras senina-senina na singgo puluhan tahun lah jumpa. Yusuf langsung nandai ia kerina, tapi lah minter ikata kena ise ia. Ipapayona ras i pasti kena lebih, uga penggejapan senina-seninana man bana. Amina kala enda ndeher secara kula, kepeken ndau ia secara pusuh. Lid pengalaman sirbahanca mesui kal ati Yusuf ban senina-seninana. Sirbahanca ia jadi kalak pertanda. Bagai mepe si jadi man senina Yusuf. Nambah jimbuh ia kerina man agina, sebab lanai itandaina Yusuf. Lid jarak si sehkel ndauhna. Bas anak-anak
Jakub enda pekepar erkiteken hubungan singgo sirang. Sirina turang kagangan Tuhan. Hubungan ta ras teman bagebe sanggep geluh ta banci renggang. Tiga-tiga sebabna ema kesibukan ta. Pengalaman si ngelukai, entah pe segat hati. Kune jarak enda terus si pertahankan, dungna ugapa pe bene ras tetap hubungan ta. Akibatna pusuh ta terlukana. Perkitikan siye, marilah si usahakan ngerembakan pusuh ta mankala si deher ras kita. Mari sada kita ibas toto bertoto kita. Bujur Bapa, bujur Tuhan, ibas katandu singgo se man kami. Gelah kami merembak pusuh kami, lahanya kula kami ngencang, ras kerina kegangan kami. Cabu kami, teman-teman kami, ras sangkep geluh kami. Gelah rahasia dan membanci kami, si ajar-ajaran si sampah-sampatan, si keleng-kelengan. Ras tolia rahasia, kami jadi saksi Tuhan singena adenu. Ibas gelar Tuhan Yesus, nggore kami tertutup. Amin. Terjeng jeda karena mentai basurenda, maka ulah lupa si like, subscribe, ras bagikan, man enterem teman-teman ta. Tuhan si masuk kita kelina. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.